Priča o svečanom ulasku Gospodnjem u Jerusalim. Gospod je sutradan s učenicima pošao u Jerusalim zbog praznovanja Pashe. Na putu je predskazao: uskoro ćemo ući u Jerusalim i ja ću tamo biti predat i osuđen na smrt, na poniženje, na udarce i raspeće, ali ću u treći dan vaskrsnuti. Kad su se približili Maslinovoj gori, Isus je rekao dvojici od njih: pođite u selo koje je pred vama. Tamo ćete vidjeti i magaricu i magare. Odvežite ih i dovedite meni. Ako vas neko upita zašto ih odvezujete, recite da su potrebni Gospodu. Mnoštvo ljudi koji su iz raznih krajeva Judeje došli ovamo zbog proslave Pashe izašlo mu je u susret, jer su svi oni čuli za čudo Lazarevog vaskrsavanja. Kada je Isus Hristos ušao u Jerusalim, pokrenuo se čitav grad. Svi su htjeli da ga vide kao velikog proroka i čudotvorca. Sve trgove hrama zauzeli su pohlepni trgovci i žrtvene životinje. Čuli su se glasovi onih koji su kupovali i prodavali, zveket novca, blejanje stoke. Isus je ponovo sa gnevom i tugom isterao odatle sve trgovce, rekavši im: hram Božji je dom molitve, a vi ste od njega načinili razbojničku pećinu. Zavladala je tišina. Spasitelj je poučavao narod božanstvenim istinama, a zatim je iscijelio slijepe i hrome. Prvosveštenici su htjeli da ga uhapse, ali nisu mogli, jer je narod neprestano išao za njim i slušao pouke. Za djecu i odrasle zbirka poučnih priča Dar anđelima od sada možete nabaviti i preko kontakt telefona 063 1757 156 po promotivnoj cijeni.